Reka nongere mbifurize kugira igitondo cyiza mwebwe mukomeje kudukurikira mukomeje kuba natwe muri iki gitondo cyo ku itariki 26 ukwezi kwa gatanu 2026 mudukurikiye muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari by'umwihariko mu gihugu cya Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Burundi n'igihugu cya Tanzania. Ikaze rero muri gahunda z'amakuru yacu azindutse avugwa muri iki gitondo. Uwahoze ari minisitiri w'intebe w'igihugu cy'u Rwanda akaba yitwa Bernard Makuza yabaye ndetse na perezida wa Sena mu nteko ishinga amategeko. Hanyuma urukiko rw'ikirenga rw'u Rwanda amaze gusohora itangazo rikomeye cyane. Mbere gato yuko tugaruka kuri amakuru, reka mbanze mahe inshamake y'amakuru agezwa azindutse avugwa. Maze mbabwire ko uwari minisitiri w'ingabo yatorewe kuyobora inteko ishinga amategeko y'igihugu cya Uganda. Jacob Maxons Oboth wari minisitiri w'ingabo muri Uganda yatorewe umwanya wa perezida w'inteko ishinga amategeko muri manda 2026-2031 asimbuye Annette Amonge uri gukorwaho iperereza ku byaha birimo inyerezwa ry'umutungo w'igihugu. Uyu munyapolitike akaba ari umunyamategeko yatowe kuri 25 Gicurasi 2026 ku majwi 441, ayigika Paul Mwilu wagize amajwi 60 na minisitiri w'ubutabera Norbert Mawo wagize amajwi agera kuri 15. Nyuma y'umwanya muto atowe yarahiriye kandi imbere y'abayobozi bakuru barimo perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, anashyikirizwa ibikoresho birimo ibirango by'igihugu, igitabo cy'itegeko nshinga n'imyambaro yihariye perezida w'inteko. Oboth yatangiye kandi guhabwa amahirwe yo kuyobora inteko ya Uganda ubwo Among yatumirwaga mu nama yabereye mu biro by'umukuru w'igihugu tariki ya 15 Gicurasi, agategekwa kandi kutongera guhatana. Kubuza Annette Among guhatana byaturutse ku birego byinshi birimo kunyereza umutungo w'igihugu, byatumye kandi ingo ze ziherereye i Kampala zisakwa. Polisi ifatira imodoka ze esheshatu zirimo Rolls Royce, Range Rover, Land Cruiser, Mercedes ndetse n'itwa Maybach, Mercedes Maybach ndetse na Lexus. Tariki ya 16 Gicurasi umugaba mukuru w'ingabo za Uganda akaba kandi umuhungu wa perezida Yoweri Kaguta Museveni, General Muhoozi Kainerugaba, yari yatangaje ku mbuga nkoranyambaga ko Oboth ari we rero uzasimbura Amonge. General Muhoozi kandi yaciye amarenga ko Thomas Tayebwa usanzwe ari vice perezida w'inteko ya Uganda ashobora kongera kugirirwa icyizere muri manda ya 2026-2031. Muri amakuru y'uburyo bw'icamake reka duce mu Rwanda mu karere ka Ruhango mbabwire ko polisi y'u Rwanda yatangaje ko yarashe umuntu wakekwagaho kubujura arapfa ubwo rero yageragezaga gutema abaturage bageragezaga kandi kumufata. Byabaye ku 25 Gicurasi 2026 bibera mu mudugudu wa Kaburajwire uherereye mu kagari ka Kebero mu murenge wa Ntongwe mu karere ka Ruhango. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo Chief Inspector of Police Hassan Kamanzi yabwiye ikinyamakuru rya Akadomo.com dukesha inkuru ko abajura babiri bitwaje intwaro gakondo kandi bibye ihene ebyiri z'umuturage. Abaturage batabaye babirukaho banatabaza kandi umuyobozi w'umudugudu ahageze, abajura kandi bahungira mu nzu. Nyuma polisi kandi yatabajwe ihageze, abajura kandi basohoka mu nzu bashaka kandi gutuma abaturage. Chief Inspector of Police Kamanzi Hassan, umupolisi yarashe umwe ati muri abajura ahasiga ubuzima undi arafatwa. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo yashimye kandi abaturage bagize ubutwari bwo gutabara, ati polisi izakomeza gukoresha ububasha bwayo kurinda umutekano w'abantu ndetse n'ibyabo. Akaba rero ari byakomeje kugenda bigarukwaho muri amakuru kandi mu buryo bw'incamake twihuta kugira ngo tubone kugaruka kuri Bernard Makuza. Reka mbabwire ko mu butabera mu gihugu cy'u Rwanda amakuru aravuga yuko umunyamategeko wise umuntu igikuri yasabiye gufungwa ndetse no kwishyura indishyi ya miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda. Umunyamategeko usanzwe ari umuhesha w'inkiko w'umwuga Maître Munyakaragwe Eline yasabiye gufungwa amezi 2 ndetse no gutanga ihazabu y'ibihumbi 200 ndetse no kwishyura indishyi ya miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda kubera kwita igikuri Ingabire Neri uzwi ku izina rya Mignone usanzwe afite ubumuga bw'ubugufi bukabije. Uru rubanza rwabaye kuri uyu wa 25 Gicurasi 2026 mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge. Icyemezo cyarwo kandi kikazatangazwa ku itariki ya 11 Kamena 2026. Iradukunda Neri yatanze ikirego arega Maître Munyakaragwe Aline usanzwe ari umuhesha w'inkiko w'umwuga amushinja kumufata mu buryo kandi bumutesha agaciro ndetse no kumukorera ivangura akamwita igikuri kandi ari ijambo rifitanye isano n'imiterere y'ubumuga bwe bw'ubugufi bukabije. Ni inyito mu rukiko byasobanuye ko yagaragajwe bwa mbere ubwo umunyamategeko yari ari mu nzira zo kurangiza urubanza
umuryango wa Ingabire wasabwaga gushyira mu bikorwa ku cyemezo kijyanye n'izungura ry'abawugize. Icyo gihe Maître Munyakaragwe ubwo yari ageze mu rugo ahari umutungo wagombaga kandi kurangirizwaho urubanza, yahamagaye ushinzwe umutekano mu mudugudu asa n'umurangira aho ari. Ati ndi kwa Cyagikuri, ati cy'igikire. Indi nshuro uyu uregwa ngo yabivugiye mu ruhame ku rukiko ubwo haburanwaga ikirego cyatanzwe kuri Cyamunara yari yarakoresheje yashinjwaga ko itubahirije amategeko. Ingabire agasobanura uburyo iyo nyito uyu arega yakoresheje yamugizeho ingaruka ndetse no mu marangamutima. Uregwa agitangira kandi kwiregura, umucamanza yamubajije niba iryo jambo yaba yarigeze arivuga, abihakana yivuye inyuma. Ubushinjacyaha kandi bwasabye urukiko kwakira ikirego cyabwo rukagiha ishingiro, rugahamya Maître Munyakaragwe Aline icyaha cyo gutukana mu ruhame, rukamuhanisha igihano n'igifungo cy'amezi 2 n'ihazabu y'ibihumbi 100 by'amafaranga y'u Rwanda. Urega we yavuze ko nta gihano cyabaho mu gihe kandi nta cyaha cyabayeho, asaba ko icyifuzo cy'ubushinjacyaha kandi kitabwa shingiro. Uruhande ruregera indishyi rwasabye ko mu gihe kandi uregwa yahamwa n'icyaha yanatanga indishyi zingana na miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda, hiyongereyeho miliyoni 1 yikurikirana rubanza. Mu kiganiro kigufi n'igihe, Iradukunda Nery yavuze ko kwitwa igikuri byamugizeho ingaruka, bityo akaba kandi yifuza ko yahabwa ubutabera. Ati icya mbere ndasaba ubutabera, icya kabiri ni indishyi z'akababaro kuko yarampoteye cyane kandi ndacyanababaye. Yavuze ko yahisemo kujyana ikirego mu nkiko kugira ngo abantu kandi bagikoresha imvugo zitesha agaciro abafite ubumuga babihagarike, be gukomeza kandi kubakorera itoteza. Ati mu gihe yahamwe n'icyaha akagihanirwa byafasha n'abandi bantu bafite ubumuga nk'ubu ati bwanjye bw'ubugufi bukabije. Icyemezo cy'urukiko kuri uru rubanza kizasomwa ku itariki ya 11 Kamena 2026 saa 9 z'amanywa. Rero ibyo ngibyo yakomeje kugenda bigarukwaho muri rusange. Ikaze rero muri amakuru tujye kuri Bernard Makuza. Nk'uko nari nabibabwiye, Bernard Makuza wahoze ari minisitiri w'intebe mu gihugu cy'u Rwanda yatorewe kuyobora rero urubuga rw'inararibonye rw'umuryango w'ingabo zihora kandi ziteguye gutabara aho rukomeye, East African Standby Force, rugira inama y'abaminisitiri n'iy'abakuru b'ibihugu bigize uyu muryango ku byerekeye gukumira amakimbirane. Yatorewe rero mu mwiherero watangiye ku itariki ya 11 na 13 Ugushyingo 2025. East African Standby Force yashyizweho hagamijwe kandi kubungabunga umutekano mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Buri karere ka Afurika ni ukuvuga amajyaruguru, hagati, amajyepfo n'uburasirazuba, mu burengerazuba bwose bagira izi ngabo ati zihora kandi ziteguye gutabara aho rukomeye. Abasirikare bagize izi ngabo bahurira mu myitozo mu bihugu bitandukanye byo mu muryango. Ubunyamabanga kandi bukuru bwawo buri Nairobi, icyicaro cy'ingabo kikaba kandi muri Ethiopia. Uyu mutwe w'ingabo zihora kandi ziteguye gutabara aho rukomeye ubarizwamo abasivili mu nzego z'imiyoborere, kandi uyu mutwe habamo urubuga rw'inararibonye rugira inama inzego z'imiyoborere za East African Standby Force nk'inama minisitiri n'abakuru b'ibihugu batanga inama babyibwirije cyangwa se babisabwe. Bernard Makuza witabiriye umwiherero wahuje inararibonye za East African Standby Force yabwiye ikinyamakuru Igihe ko yatanzwe na Perezida Paul Kagame binyuze muri Minadefu nk'umwe mu bagira uru rubuga ku rwego rw'akarere. Rugizwe n'ibihugu 9 bigize umuryango, ababihagarariye bitoramo 5 bagize kandi urwego rw'inararibonye, hanyuma nabo kandi bakitoramo umuyobozi. Ati ubwo rero ni ngewe batoye. Bernard Makuza yavuze ko umwanya bamutoreye bawumaraho manda y'imyaka igera kuri 3. Icyiciro cya mbere cy'uru rwego ari nacyo kandi gisimbuwe na Bernard Makuza cyari kiyobowe na Sylvestre Ntibantunganya wayoboye Burundi. Abandi bagize uru rwego harimo kandi General Koleta wo muri Uganda, Lieutenant General Joseph Ndayishimiye w'i Burundi, Brigade General Mubaraka wo muri Sudan. Uwo muri Somalia kandi wagombaga kwinjira mu rwego yamenyekanishije ko arwaye, bivuze ko hazashakwa undi. Ati dushingiye gukumira amakimbirane, kugira inama dushinzwe gukumira amakimbirane, kugira inama abashobora kuvuka ibibazo, tukagira inama kandi abakuru icyakorwa, ndetse no kugira inama ku bibazo byose byaba kandi bishobora kandi gutera umutekano muke mu bihugu runaka cyangwa se mu karere. Sudani niyo bashyizeho umutima. Makuza yavuze ko mu byo bashyize imbere ari ugushaka uko amahoro yakongera kuboneka muri Sudani ndetse na Sudani y'Epfo. Ati nk'ubu mwanzuro twafashe ni uko icya mbere twibandaho ari kuri Sudani, ariko ubwo n'ibindi bizagenda kandi binziramo n'ingaruka ibibazo kandi byo muri Kongo bigira ku bihugu bigize umuryango wacu wa East African Standby Force nabyo
dushobora kandi kuzabiganiraho, ariko intego twihaye twasabye n'abandi ni uko twibanda kuri Sudani ndetse na Sudani y'Epfo. Yameje ko uko uru rubuga kandi rukora hakiri ibibazo birimo n'amikoro make bitewe n'ibihugu bidatanga imisanzu byiyemeje. U Rwanda rwishyuye imisanzu rusabwa kandi kugeza muri 2025. Hari ibihugu bitari byayitanga nka bine. Imisanzu iva mu bihugu kandi muri Komisiyo ya Afurika Yunze Ubumwe no mu bandi bafatanyabikorwa begerewe hagati ya 13 na 18, kandi ukuboza hateganyijwe inama y'abaminisitiri ba East African Standby Force, ari nayo bateganya kandi kuzasabiramo ko ingengo y'imari igenerwa urwego yongerwa. Biteganyijwe ko bitarenze muri Mata 2026 u Rwanda kandi ruzatanga umuyobozi mukuru uzaba ukorera ku cyicaro cy'i Nairobi wari uyoboye ubu Umunyakenya wamaze rero gutangwa, akaba ari Brigadier General Ronald Rwivanga usanzwe umuvugizi w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. Ingabo za East African Standby Force zihora kandi ziteguye gutabara urukomeye, zigizwe n'ibihugu bya Djibouti, Somalia, Uganda, u Rwanda, Burundi, Sudani, Kenya, ibirwa bya Comore ndetse na Ethiopia. Muri ako karere kandi hawuzemo n'ibirwa bya Seychelles yasabye kuvamo, mu gihe kandi ategerejwe ko Eritrea ariyo ishobora kandi kwinjiramo hamwe na Sudani y'Epfo bigisuzumwa niba byakwinjizwamo. Makuru akomeje kugenda avugwa, reka mbabwire ko hano mu gihugu cy'u Rwanda Mifotra, Minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo, ikaba yatangaje ko kuwa gatanu tariki 27 Gicurasi 2025 ari umunsi w'ikiruhuko mu rwego rwo kwizihiza umunsi mukuru wa Eid al-Adha. Mu itangazo iyi minisiteri yasohoye kuri uwa 25/2026 yagize iti: Minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo iramenyesha abakoresha n'abakozi bose ko bo mu nzego za leta ndetse n'abikorera ko kuwa gatatu tariki 27 Gicurasi 2026 ari umunsi w'ikiruhuko mu rwego rwo kwizihiza umunsi mukuru wa Eid al-Adha. Eid al-Adha ni umunsi mukuru w'igitambo wizihizwa hazirikanwa igihe Aburahamu yari agiye gutamba umwana we Ismail w'umuho igitambo, ariko Imana ikamuha intama mu cyimbo cy'uwo mwana. Eid al-Adha wizihizwa mu kwezi kwa Dhul Hijjah ukwa 12 ndetse kukaba n'ukwa nyuma ati ku ngengabihe y'idini ya Islam. Niwo munsi rero utangiriraho umutambagiro mutagatifu uzwi nka Hajj ubera muri Arabia Saudite i Maka ukamara iminsi 5. Niwo munsi mukuru uza kandi ku mwanya wa kabiri muyizihiza mu idini ya Islam nyuma ya Eid al-Fitr. Uyu munsi rero ubanzirizwa n'isengesho rikurikirwa n'igikorwa cyo kubaga amatungo atangwamo ibitambo, hagamijwe kandi gushyira mu bikorwa inkingi yo gutamba imwe mu zigize ukwemera mu idini ya Islam. Mu bikorwa biranga abayisilamu ku munsi w'igitambo harimo kandi iby'urukundo nko gufasha abatishoboye. Isengesho ryo kuri uwo munsi rigomba gukorwa kare mu gitondo izuba rikirasa kandi rigahuriza hamwe abantu benshi. Kuri uyu munsi uba ari nk'ikiruhuko, abayisilamu kandi bashishikarizwa kurangwa n'ibikorwa by'urukundo, bagafasha abakene kandi bagahurira hamwe mu isengesho. Nyuma y'isengesho imiryango n'inshuti barahura bakifurizanya ibyiza, bagasurana, bagakemura amakimbirane yaba ari hagati yabo, nyuma bagasangira. Amafunguro atekwa haba arimo intama, inka n'ihene, ku buryo kandi n'abakene bahabwa kuri ayo mafunguro bakajya kandi kurya mu ngo zabo. Uyu munsi utangirwa n'igisengesho mu ngo, rigakurikirwa no gutangira kubaga amatungo aza kuribwa nk'igitambo, zigasaranganywa n'inshuti n'abavandimwe uhereye ku bakene, nyuma akaba kandi aribwo ibikorwa byo guteka bitangira. Nta muyisilamu uba wemerewe kugira ikintu arya atarava gusenga. Amatungo abagwa kuri uyu munsi nakuze gusa, aho amategeko kandi y'idini ya Islam agena ko nk'ihene igomba kuba ifite umwaka, intama ikaba kandi ifite amezi 6, mu gihe inka igomba kuba ifite nk'imyaka 2. Mu bihugu bibamo ingamiya igomba kuba ifite imyaka igera kuri 5. Akaba rero ari ibyo biba bikomeza kugenda bivugwa. Gusa reka duce muri Sudani y'Epfo mbabwire ko ingabo z'u Rwanda zongeye gushimirwa zambikwa imidari. Abasirikare b'u Rwanda bari mu butumwa bwa Loni bahawe imidari y'ishimwe. Abasirikare b'u Rwanda bari muri ubu butumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kubungabunga amahoro muri Sudani y'Epfo UNMISS bahawe imidari y'ishimwe na Loni. Imidari bahawe kwa 25 Gicurasi 2026 mu muhango wabereye mu kigo cya Loni kiri Malakal muri leta ya Upper Nile mu rwego rwo kubashimira ubwitange, ubunyamwuga n'umusanzu wabo mu guteza imbere amahoro ndetse no kurinda abasivili. Abasirikare bahawe iyi midari Rwanda bashimiye kandi uruhare rudasanzwe bagize mu bikorwa byo kubungabunga amahoro muri kimwe mu bice bya Sudani y'Epfo
bikigaragaramo umutekano muke. Umugaba mukuru w'ingabo za UNMISS Major General Juni Wu wariwe kandi uwo muhango yashimye abasirikare b'u Rwanda ku bwitange, imyitwarire myiza ndetse n'uruhare mu gushyigikira amahoro ku ruhando mpuzamahanga nk'uko yakomeje kugenda bivuga. Hanyuma rero iki gikorwa kandi nk'uko amakuru yagize ati imidari mwahawe uyu munsi igaragaza icyizere mufitiwe n'umuryango w'abibumbye ndetse n'umuryango mpuzamahanga, igaragaza kandi ubutwari bwanyu, kwihangana n'ubunyamwuga bwanyu mu kazi gukorerwa mu bihe bikomeye kandi bugasaba ubushishozi. General Juni Wu yabwiye ingabo z'u Rwanda ko kuva zagera muri ubu butumwa zakomeje kandi kugaragaza ubushobozi buhambaye mu kazi, zirangwa n'imyitwarire myiza ndetse no gukorera hamwe mu nshingano zabo. Ati mwabashije kandi kubungabunga umutekano, kurinda abasivili no gufasha ibikorwa by'ubutabazi kugeraho bikenewe, kandi imyitwarire yanyu yahesheje ishema ubutumwa bwa UNMISS. Umuyobozi mukuru uhagarariye ingabo z'u Rwanda muri Sudani y'Epfo Colonel Emmanuel Kanobayire yavuze ko umusirikare b'u Rwanda kandi bambitswe imidari bujuje inshingano zabo neza bagahangana n'imbogamizi zitandukanye. Yagaragaje ko imidari itagaragaza gusa kurangiza ubutumwa, ahubwo ishimangira ubwitange, ubushake, ubutwari ndetse no gukomera ku mahame yo kubungabunga amahoro ku rwego mpuzamahanga. Uyu muhango witabiriwe n'abayobozi bakuru ba UNMISS n'abahagarariye ingabo zituruka mu bihugu bitandukanye bari mu bikorwa byo kubungabunga amahoro muri leta ya Pamire muri Sudani y'Epfo. Hanyuma reka tujye mu rukiko rw'ikirenga mbabwire ko uwitwa Cyanzayire yibukije abanyamategeko ko ubutabera butari uguhana gusa. Umucamanza mu rukiko rw'ikirenga rw'u Rwanda Loisia Cyanzayire yagaragaje ko abantu bakwiye kandi kumva ko gutanga ubutabera atari uguhana wihanukiriye gusa, kuko ubutabera kandi bubereyeho kugarura amahoro no kunga umuryango muri rusange. Ibi rero yabitangaje ku 22 Gicurasi 2026 mu nama yahurije hamwe abayobozi batandukanye bakora mu butabera, yigaga ku buryo kandi yashyirwa imbaraga mu gukemura amakimbirane hatisunzwe inkiko. Uyu mucamanza yagaragaje ko kuva kuri gahunda yo gukemura amakimbirane hatisunzwe inkiko yatangira mu 2022 yagaragaje umusaruro ukomeye cyane, ku buryo mu myaka iri imbere bishoboka ko ari bwo buryo buzajya kandi bwifashishwa mu gukemura amakimbirane kurusha kwirukira mu nkiko. Ati ubutabera ntabwo kandi butangirwa mu gutanga ibihano gusa, ahubwo ubutabera no kunga ubumano, guhuza imiryango ndetse no gusigasira agaciro k'ikiremwamuntu. Ibyo rero urebye ati uburyo rusange ati dukoresha ubona budakurikiza ibyo byose, ati kuko ahubwo ari igihe usanga imanza zizanye andi makimbirane, kuko mu rukiko habamo kandi n'utsinda n'utsindwa, ati kandi nta muntu burya wishimira gutsindwa. Kuva muri 2022 imanza nshinjabyaha kandi zirenga 34,000 zakemuwe binyuze mu bwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha, ni mu gihe kandi imanza nshinjabyaha 1335 zakemutse binyuze mu buhuza muri 2026. Cyanzayire ati iyo turebye umusaruro wavuye muri gahunda yo gukemura amakimbirane hatisunzwe inkiko, tubona ko ari gahunda ikwiye gushyirwamo imbaraga ku buryo kandi mu myaka iri imbere amakimbirane azajya agera mu nkiko ari ayananiranye gusa. Avuga ibi mu gihe ubutabera butisunze inkiko bagize uruhare mu igabanuka ry'ubucucike mu magororero, uko bwaganutse ku kigero cya 24% mu mwaka w'ingengo y'imari 2024-2025. Iyi gahunda yagabanyije kandi ibirarane mu nkiko, kuko muri 2022 ibirarane by'imanza byari ku ijanisha rya 62%, ariko muri 2025 yasize bigeze kuri 49%. Mu rwego rwo gukomeza kandi guteza imbere iyi politike yo gukemura amakimbirane hatisunzwe inkiko, ishuri rikuru ryigisha rikanateza imbere iby'amategeko y'EPD ryatangije gahunda y'amahugurwa ku rwego rw'igihugu ku bwumvikane bwo kwemera icyaha, prayer bargaining, n'ubuhuza hagati y'uwakorewe icyaha ndetse n'uwagikoze, victim offender mediation. Ni gahunda yatangiranye na Gicurasi izarangira muri Nyakanga 2026, ikaba kandi izahugura abantu bari mu rwego rw'ubutabera barimo abacamanza, abashinjacyaha, abagenzacyaha ndetse n'abavoka. Umuyobozi mukuru wa IRPD Dr Muyoboke Karimunda Aime yasobanuye ko aya mahugurwa azajya kandi atangwa mu gihe cy'iminsi igera kuri 5, aho iminsi 2 ya mbere bazajya kandi bigamo uko abanyarwanda kandi bakemuraga amakimbirane mbere y'umwaduko w'abazungu. Ati uburyo dukoresha uyu munsi usanga ahanini ari ubwakomotse ku banyamahanga. Ati nyamara natwe twari dufite uburyo bwacu dukemuramo amakimbirane, burimo inzira ya Muhinyuza, inzira ya Rushyamo n'izindi. Ati ihame rikuru akaba rero ari uko amakimbirane kandi hagati y'abantu ku giti cyabo iyo atitondewe ashobora kandi gusenya igihugu.
Hari igihe rero usanga kandi abanyamategeko batumva impamvu zo gukemura amakimbirane hatisunzwe inkiko, ariko ni ikintu tugiye kandi gushyiramo imbaraga ati na bake basigaye bakabyumva bagafasha no kuyakemura muri ubwo buryo. Abayobozi mu nzego zitandukanye kandi z'ubutabera bagaragaje akamaro ko gukemura imanza muri ubu buryo, kuko uretse kandi kubafasha kugabanya ibirarane, kugabanya ubucucike mu magororero, binatuma kandi igihugu kigabanya amafaranga cyatakazaga mu gukemura imanza, kwita ku bagororwa, kongera amahoro n'ituze hagati y'abari bafitanye ibibazo n'ibindi mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo rero bikomeza kugenda bivugwa, ariko mbashimire cyane kandi bifuriza gukomeza kugira igitondo cyiza, umunsi mwiza muri rusange. Tuzaza gusubira mu yandi makuru mu masaha ari